Meghalaya hoi kedo Karbi tum virde da pitong Karbiang Autonomous Council kachari tum nang chilang dunji mapusi ahoyarat kaningri. Lower Hatoka LP School along KSA pen loke charlia hin chirok to amai kedeng. Karlitang Rimson Marakapan GSA lapen TVC atu Melura mepen kachikimo. Kardom bini prime time birta long panelist sangpi marvelous rong parpi nonar juik tha birta angton pen. Kidamtang jang mini phai kre troxier ni West Karbiang long pen Meghalaya hoilong kacharvo pen ajok Pinyarnian Chikloi John Pleng kaya phita halabang swat dimalong monsam kithir kawe pen ajinjin nangdo bomsi ahoi gido Karbia rada tumabangke kaikia mat hithi kulat kiduna thai kadure pendang lok kaphire aphon pensi do thak nang bomlo Komentulo West Karbiang long pen Meghalaya hoi kido monsam ke pathir pon Komentulo chomang atum Karbia phan kachinek pen ke phajokpo ahoi kido Karbia tum kisung Komentulo Karbiang Autonomous Council atum kachinipo Komentulo Karbiang Autonomous Council ke jatum ahoy rada kisung alongan ke palidampo. Ahoy ke doa rad doan longria hoy otekangsi hamren rong supian wang nang jima mate ahoy chi honkluk nang jima nang pachini serakno. Mate Karbiang Autonomous Council atum Meghalaya phan longli kachu jor etong lapuana hoy along suluk sudak angbong kachibangai hidat mapusi ahoy ke doa rada tum Karbiang Autonomous Council phan karjolam phe palipon. Ahok ahoy along le kopi kosongsi monsam ke pathir po bangso puthak kopia thesi Karbiang Autonomous Council kachari CM Dr. Tuliram Ronghang kedam hai hidat Karbiang Autonomous Council kachari tum kilang ke pangkria jok piniarni ahoy along lamki kido chekloi John Pleng kayanta Karbiang Autonomous Council kachari tum kilang dam amatsiave Karnataka Assembly kiligalong kido na por kido bonta ahoy rat kisung along kapate bogdunja phan aporave Party amai thai ke do pordo bonda ahoy long ke do Karbia phan chomang atum ke theng ke chok pendang lok no pak pen ke teng kheng along an ki dunjia phan ke pale dunjia por avema Karbiang Autonomous Council kachari pon CM Ronghang sanghu atum ahok pinian chekro e John Pleng kaya phita Karbiang Autonomous Council kachari atum pen ahoy along kacharwo saya phak hangnat RD ki pidunde dara jok pinilet hotta langhem phi tourist lodge mate methang Karbiang long arlo Od lang no chumang atum nang luchoksi Karbia khaya phan no pak bena pran ke en tikang che phan tengkheng pon ahoy ke do Karbia phan ka tengkheng chot kalisi hemred pen danglok read mandu do anta mege kai sai claim pon bangso hut inut Albertson timunga phan aphulong ke theng tikang ajok areng ke so hiring tang rak anpin lo laben simone hi phan chadame harlong akeng long war tikang si areng paso tikang lo Areng ke sobang hini joma phan Hamran Civil Hospital along ansi se ke langa sai deng pon long la pen khanduli ahoy alamki abang ke pinidat kali pena anarni pen lo la bang salam ki ke do same pini sida me pini le thor same la khanduli ke do achumang rat atum bang wang se Karbiang long arlo anang lu chok si lang letum men du me ke kai pen ke cheng lok alang litum risim chewan pen no pak la pen theng pia beng chewan pen alang litum vansi nilitum Karbiang long aratum phanang nangkat etegia phanalang tum wanglo la pen dak tibok terai hem tami ke kai phalang se la tum target lo la sin li tum hala hayat a hem mithang a kheya a hem tum ni tum da pi jokuni phan penana rat ni li tum stame charge up dun lo la pen alang li tum han ka chidan ni phanar jabun lo stame alang li tum along bangke alang li tum police force do alang li tum civil response alang li tum rat long do dun lo stame la pu ni li tum asama hin pen bangke administrative la pen law and order tum sami nangke der dun pen joksi pinila pusona ki sung nilitum phonang koklo la pen nilitum haladak tebok het ki do tum hasami nilitum hangdam lo chuningri dam lo samelang litum hambrain pen hukum long letik ni tumang dun hai he pusinang thak don lo same nilitum mang hapuge rada tum jok nangji hela hai hem mege kai la ka dukabe mithang along ri mithang along le mithang ha war ni tum ta cherai community phan sin litum da charge jabon lo la sila pusona por hot akopai ke lang no nilitum ching alang le inuta ke thek serabang alang le dak tebok terai rada phan same kisukin e ansa melang le se kelang boma bang fu Albertson timung alang li bang tong sekot nang e kadun tong tek the join alang le tum che compact si alang le phan theng chok pen puthot alang le la pu ahin na thu nang ka chi nang ke toy hot alang le phan bang ke
kai bong pen same alang le phan ap phu theng wang lo non dak nang le rok pen li tum bir talong tholo akon non inut sita me la puson se areng hu so thu pu se arjulong la pen non alang li same non hamren se kelang je phan wan bom lo pusin li tum bir talong alam ki ke doa hoi long bangke loge charli a song la pen ham phanga song do ana tum pen chingki chingwai pen si a hoi long humri dam pu pusi karbeng long autonomous council cm dr tuliram rong hang pen ningje pon lo bonda comment tu lo ham phanga song la pen loge charli a song pen ka chingwai po a hoi karbi tum kisung pachichak senang putong kang hong ma mate longle meghalaya sor pacharai et an puluma mate give and take policy long ka chekroi dun ki doko ka jokdong karbeng long autonomous council atum a hoi long nang pate bokai hedet mapusi ahoi ke dora datum karbeng long autonomous council aphan karju padopo বিগত সময়ৰ পৰা আমাৰ ইয়াত সীমামূৰীয়া অঞ্চল যিখিনি আমাৰ মেঘালয় কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি সীমা বা মেঘালয় আৰু যিখিনি আমাৰ অসমৰ ভূমি সীমাৱৰ্তী অঞ্চলত সদায় তাত ঘটনা ঘটি আছে আৰু আজিৰ এই ঘটনা আপোনালোকে যিটো সুধিছে আজিৰ এই সন্দৰ্ভত ঘটনাৰ কি মূল উদ্দেশ্যটো তাৰ মেইন মূল উদ্দেশ্যটো আজি তাত এনেকুৱা আমি ঘটনা দেখিছোঁ মেঘালয়ৰ পৰা আহি কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী আহি পেলাই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰি থকা আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতিসকলক আহি পেলাই আজি নিশংসভাৱে আজি তাত আক্ৰমণ কৰিছে কিছুমানক মাৰিছে হত্যা কৰিছে কিছুমানক ইয়াত নিশংসভাৱে মাৰি বা হাতত যি আহে দা কুঠাৰ যি পায় সেইটোৰে এখেতসকল আক্ৰমণ langhem phi ben bir sing ti so la pen hamren pen danieling hi karbeng long live aruni phai ke barni kese bokajan district committee la pen aru ari matum cherapsi lower hatoka lp school along loge charlia hin cherok to ka mai la pen books distribution a jai mek kedeng quality education akenang sot pathepi en pen kese bokajan district committee la pen aron ari matum cherap chetosi arnisia pharman loge charlia hin cherok to ka mai la pen books distribution a jai mek mesen pen ke pachun pon Pirthe amek jongsi chichar du nang ji lepute loke charlia kenang sot bang so pen mathasi non ki thormi owe atuma phan loke charlia hin la ansu se kang thur ponji po ke mang pen karbilo charlia song bokajan district committee atum chipatir piponsi loke charlia hin cherok to amaila pen mumar atuma phan loke charli I ason kiron mate study material distribution a jai mek dengpon Langlo la penitum piposi la so jai mek deng ponang kok ma thema itum akar biang long bang ke tum tok langamu ke papidun hu pason si tum chethek long la si quality education na puthak pen si ni tum pini labang so lower hatoka lp school along nang humri lo la pen pini labang so lower hatoka lp school along nang ka humri pen itum ningduk lo pipot ma polotang ke la so school ka establish bang ke 1940 ning kan si establish bons tame la so school non anta building punon develop thangta wela sini tum prabjin pen la so school ke pa develop ji building la pen teacher teaching staff name lansu se faculty nai papa je phansi nilitum karbilo charli song ahin pen karbyang long autonomous council ke chari cem phansi chunengrilo news report long sudaring ti karbyang long live bang thek tum kalitang rimson marak aphan apran armudat bang sojok garo students association apen tinglijan village committee tum pen milurame pen chikimola pen ningduk chipaklang pon kedam tang aru ni phai ke barni arni kangsam por phai troxi rachiti ma por malom tinglijan garo rolong kalitang rimson marak aphan kachikimo pon bogajan police station tinglijan garo ro amekar yup sangma sopo kalitang rimson marak artat home ke branar ke baphan kedamtang aruni phai sirkep ajo apor malo pang thek tum hidialong apran armut tekangdet bang sojok garo students association tinglijan village committee la pen karbianglong garo union atum chapatir piponsi chomrong me kirap pamit hek jiaphan karlitang rimson marak ahematheng nolong minuro me pen chikimo ponsi ningduk chipaklang pon alang lidum so dak pen ke hang pon lage pang thek the odlang no tum thangadai abi pina bangphu karlitang rimson marak aphan apran karmut atuma phan prabjin pen ritar lipsi ingnang pen kok that pibek nangji pusi pherang ke thengno pachini pon এখানে আমি আমার গাৰো ইউনিয়ন তৰফৰ পৰা একতক আমি দাবী কৰিছোঁ আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ সাব লাগে আহি তদন্ত কৰি তেওঁক মানে কিবা বিচাৰি মানে শাস্তি দিয়ক সেইটো মতে আমি দাবী অনা কৰিছোঁ sonsi karlitang rimson maraka somar banghini do labang so somar to phan loke pacherli pen chenglok ke chokejun ke sokyun elong ke rabdunjia phan deputy speaker dr numal momin
MAC Madhurya Dhikel Phukon CM Dr. Tuliram Long Ha Tuma Phan Kachuning report. সে ফ্যামিলি হলেও যিখিনি ফিনান্সিয়ালি বা আৰু বেলেগ বেলেগ শিক্ষাপৰত যাতে যেন আমাৰ MLA ছাৰ আৰু CM ছাৰ যাতে যেন হেঁতে সহায় কৰে এইটো আমি দাবী কৰিলোঁ Bangso Kachikimo Ponalong Garo Students Association Maipu Francis G. Momin Sen Mara Karbiang Long Maipu Garo Union Lapen Pratap Sangma Atumpen Chenglok Rantu Marak Tinglijan Village Committee Anparta Rongaratum Chitong Dun Si We want justice Pasik Hepen Kehang Padupon Balipathar Pen Projenterang Karbiang Long Life Borpathar PSK Parlo Arudi Pai Kebarni National Highway Home Kebra Sirkep Atuar Gorom Panialong Bas Pen Traga Hiring Tang Rakpen Kachitong Ajok Bas Katewar Bang Adimalong Amat Apran Kedam Lapen Penangantum Arengahu Kesuna Birta Kilonga Tenke E Home Golagharanat Kidam Boma Bus Registration Number AS03BC 4707 Lapen Ihuma Truck Registration Number AS05AC 1160 Dimapur Anat Kidam Bamapur Hut Keve Kepang Tang Hektik a Jok Hin Chitong Derlo Pusi Adunga Raya Radatum Pen Thanpon Labangso Bas Katewara Bang Karlitang Babul Ali Adimalong Amat Si Apran Damjulo Kitilot Karlitang Babul Ali Golaghat Rangajan Asor Pusi Bang Hekpon Tong Sekotben Police Adum Birtalong Si Adimalong An Palidun Lolapen Arengahu Keso Tumaphanan Golaghat Kushal Convar Hospital along Sikilang Japan Pon Birda ke Tokbama Porhut Anke Kiti ke Jangatuma Pai Long Pamimilang Koila Matipen Samsoniti Karbiang Long Live Chief Justice of India Abarim Ranjan Gogoi Henlo India Dadalong Arnam Kardom Ahem Alamki Kethenai Ram Janma Bhumi Babri Masjid Akang Sayang The Kepaklang Pon Abang Phulo Birta Kiri Ponlonga Tenke Assam Public Works Amaipu Abhijit Sharma Hin Pensi Labang Sukuti Si Defamation Case Alam Hoi CJI Abarim Ranjan Gogoi Puthak Pajir Damlo Abhijit Sharma Lake Inut Raj Cycle Mabang Phu Alang Like Kaiki Amasi Kachirok Toklapen Ahok Pedalong Karjabdun Theba Bang Phulo National Registrar of Citizens along Aron Repen Amen ke Thapona Puthakta Kachisong Lapen Ranjan Gogoi Hin Pen Kabonda Pon Aluthui Justice for the Judge An Autobiography Po Aluthui along Bangaphan Aning Pajangje Meme Lapen Aning Pa Oi Meme Angkung Do Pik Po Akoi Ki Pipon Pen Bang Soluthui Ing Haponangji Pusitame Kachisong Pon Padolo Pinpur dam sinang Ranjan Gogoi amen lake kedam tang ke chokche NRC alam ki klang along kirip tarle boma porhut ke pasik sakdun along amen klang ponlo NRC State Coordinator Abarim Hitesh Dev Sharma hin pen stame kedam tang porhut State Coordinator asai klem pon bomahut Gogoi hin pen ke pasik sakdun alam the chepaklang ponlo State Desk Report Karbiang Long Live United Nations Achieva Hin Pen Nonamat Gajalong Kido Bom Suluk Sodagatumon Kipang Samje Phan Kachuning Report Kadokavia Song Aphan Stame Mon Sam Kipado Jila Pen Un An Suluk Sodagatumon Kijab Je De Japhan Kachuning Re Aru Chikloni Pai Kebarni United Nations Deputy Spokesperson Farhan Haka Hin Pen Kethan Pon Atenke Gajalong Aron Kidokojok Adai Kabe Pinaradatum Kithidunang Aputhak Sodak Pen United Nations Secretary General Antonio Guterres ahin pen pin remponlo ta pen tong se kot pen labang soaron kang ton pon che phan lam thi che paklang pon pusi than ponlo Israel adet pen non amat international humanitarian law ronateng pen ki claim ke damji military force ja konstame che harjak o e la pen rad saya long an abang ke military operations pen ke pa jogja phansi tuning rilo puta United Nations Deputy Spokesperson Farhan Hagahin pen than pon thu Nonamat labang soron kang tonjia phan alama matsi avilang arni bang sitame rockets ke pangjar kapachelar sonsi thekpon long World Desk Report Karbiang Long Live Thande Pini Prime Time Berta Bangke Lapan Sikang Tonilo Tumi Thakme Kardom